Best day in my life. To je ekspertiš. Jara, ja sam se sad skoro preznojio. Zacrvenio sam se sam kada se ovo gađao. Upravo ono. Gdje moramo slušati ono tam sranje jebu. Ja sam gledao sve sa ovim. Yeah, sure you will. Ja ga bar pogodim. Ja sam ga uništio. Vidi lika što pada. Jeba, to je što ozbiljnije, evo ti. Jel to uopšte ikog bilo? Jeste. Što me živcija. Vidi opet. A igla. Dok nije soflam on... Isjem džemerno opet. Lik rage quito. Vidio je da ga ne bendamo ni 5%. Ko? A ne jesko. Pa si bio ovdje? Pa ne znam je li bio ovdje, ali... Bio je in-game. Tenka onog materije. Neću probavati vidi sam. A hoće stoji. Ja sam ga odvagao, nisam. Ja ga disablo tenku udri. Popravlja ga lik. Aj. Biće. Lik je izašao iz tanka. And he's dead. Biće helikoptera jebut, udri. Samo ostani iznad njega. Gotovo. Je gotovo? Jest. Evo tank. Jeep minira. Aj evo. Evo ti lik stoji ove. Vidi ovo. Evo likova tamo kod antene, pogledaj, ima i tank nju. Ima tank. Immortal. Ja ga ubio, haha. Kill 88. I pod kog sam dobio vjeru, baš fair event. B7 assist. Evo opet lik vam vidi. Gdje? Evo i. Ubio. Malo vešta. Ovo nas tank gađu. Nemam puno, ne. Sačkaj. Evo lik ovdje nekaj. Evo vidi likova dole, markirao sam i kod ona hilltopa. Okej. Bilo dvojica. Mišmo vam pobjeće da... Ja koristim zoom optics na ovo i ti ovako kad letiš nisko na meni zoomira ono wow. Fuck. X, dobra, ovaj. Nije dobra, ne može ISM me spasi sve. Izbjegao sam nešto. Jesam. Paran. Shit. A šta nas ono gađa? Tankic je bilo. Samo uđi. Disablo sam ga. Nije se rano. Bio sam bogat. Izašao. Čuj mi, men piše vehicle disabled on use. Njihov tank. A, ucam. Uništili smo ga u sekundi, jebo. Dobro, kad si ti blizu i kad ti svaku pogodiš, može. Popravlja, evo. Ne popravlja. Šta da popravlja? Eno gore džip, onaj, jeba ga mode pogodim. Je. Tu ima neko na B. Nema. Evo lik jedan, jednih na hilltop. Antijera obavezno. Njihov helikopter. Fuck. Samo ti bježi. Yeah. Izbjegao je, sviđa. Jebote koji sam krat. Vjeruj, ne znam ni kako izvedem, ali eto.
Dobro. Samo šut, sve u redu. Gdje je helikopter? Hostile Evo, helicopter has been spotted in your area. Gdje? a eno ga tamo kod njihovi baze. I on prema nama gleda. Let's give it a try. Ako ovo i dođe do njega. Nije došlo do njega. Puca lik po nama mislim. Evo majku mi jednoga ne treba. Daleko sam, a nije to stigno. Ne stignem. Jebote, pogodio me avion. Je ovo glupo. Jes, hvala. To se ne predaje, jednostavno. To, pogodio sam ga par puta. And... Jebu ti ode gore. Pa kad sam promašio ništa gdje sam gore otišao. Jebote, gad, pogodio me sa pofanjem. Oh fuck. A slijeđa nas neko isto ugađa. Ti mrtav? Yeah. I ja. Čuj ti mrtav lokčaj razdijel su nam helikopter. Ne, tebe ubili vozača, u tebe glava, ovak samo leze, kontas. Ozbiljno. Boga. Cool. Fuck, aha. Ajde, Sačkaj, sačkaj. Ajde. Nice. Kuš. Ne znam što mi na F nije htjelo izaći, a da je jest. Can trend Can trend Šta je ovo? Šta se ovo uči? Aha. Tam ti je tam. Ma ja, Centuriona. Kako? Stacioniran. Da. Nice. I gledaj. Što si ti izaš? Ajde je. Ču izlazi i on izađe. Jedan helikopter vidi, mamu mu je. Nemoj, dosadan je. Možete mrzim ovaj bug kad se počne sve trezi. Ajde. Ali isto se sudari na putevi. Jaba. A još nis kontu, ide prema nama, joj sad će ja njega. Ali idemo prema njihovoj bazi. Hostile Ti. helicopter. Ne vezi, sad će njega ba, znaš. Ispod nas je, ne vidi nas, antijer je Ej, tamo. antijer je tamo. Neka, samo ti helikoptera. Ja sam ga svoj... Fuck. Samo uđi, to, bravo, majstore. Evo, vidio je tenka. Dobar, aaa. Morao sam smijen. Vehicle destroyed. Je serious. What to do? Ispada da sam ga TV misalom pogodio. Svašta. O šta se zove TV, mislim? A, provedaš ga preko. Ima tamo tank opet. Da, uđi. Disablan je. Ubio ga. Vehicle destroyed 44. Opet je varfer ibn A ja isto dobio. Dude, jeste ovo cool, joj kak se s ovoga požele. Pričat ću umisleno o ovom. Uđi ovo. Ovo jeste ko naporan jebu. Ne da nam je. Ne možeš tam ništa je. Just deal with it, ono. Kome ovdje uspio lokat jebu? Nešto je, Opet sam ga uspio, joj. nešto je od njihove avijacije. Hostile I Forest nam uzeo, znači ima i dole. Sad će nas pogoditi, nam više ne mogu vidjeti da jebu. Samo bježi negdje. Ovo opet sam uspio. Kad se give up hope, ono, skoro. Jeba. A znaš kako sam oštro moja skrin? Ne znam. Znam kako treba, ne znam skrenut. Više. Evo njihov helikopter pa. Be aware. Spotted Eno ima antijer tamo na gas Antijera, station. udri antijer. hostile AA. Over. Got a hostile AA around. Over. Ubio ga ja. Ohoho. Helikopter puca prema nama. Idi ba jebi se oda, tamo sve.
Dođi za mnom, prema mom antijeru, hajde da te vidim. Sad ja stanem kraju, evo onaj me gore tira. Evo ona, onaj gore, vidi, ona. Jara, viš šta nas od tamo puca? Iznio mi baze. Skeniraj malo. Jest nešto nas puca, jest, eno ga, tank. Uđi po tanku. Jara, ne pogodio sam ga. Igore antijer nas puca. Tank je gotov. Evo ima gore, onaj stacionarni nas puca. Idu ovo, idu vi mališana ovo je. Maksumčad. Jednog si ubio, drugog nisi. Znam, drugi uletio unutra. Nije nego otišao iz... Autobalancer, no, please, don't. Ta bi pobuda. Ode. Koga gađaš? Avion. I... Aha. Evo dole ovaj lik, vidi, 3 lik. 4 jara. Oa. Slav sam gledati. Ja sam ih dvojicu ubio. Udri, ovo je za tebe, ne mogu ja nikad pogledati. Mogu ipak malo namučiti, eto. Ja ga opet nisam. Ali naš... Treća sreća najveća. Vidi koliko je, jebote, spadne iz. Ajde. A, pa te reloada. Ne kaže se spavnaju se, on se ne spavnaju se kote. Vidi koliko je, jebote. Dobar opisan je ovo. O jebo, sve ukrug se okrećem za matac. Ara, ne znam kak god da si ti helikopter ja glavu. I lik nas RPG-em gađa. I ja sam sad dobio suppressor ripa. Ček. Fuck, drugi, 2 bira. Ali trebao si snimat cijelo vrijeme ovo s helikopterom. Snimam ja radit čitavo vrijeme. Disk. A? Snimam čitavo vrijeme. Snimaš? Da. Pa, yeah. Ajde. This is the moment, ono. Ovaj moment tražila, yeah, boom. Be advised, I've spotted a hostile sniper in your AO. Vidi gore na antenu. Čekaj, ne piti moj hard disk. A ja, kod tebe je 500. Sorry. Your eyes alive, mind the prize. One of the hostile agents over. Ubio ove i ti možeš gore. Koliko je veliku ovo? Ovi nas sa antene gađaju, kontaš. Koji su gore na antenu. Na? Na antenu, na prvom spratu antene. Hvala. O majku, previše je. Vidi. Ne znam. Ne znaš, ovako vidiš. Nije, ne znam. Ne znaš, dragi Mesin, ne znaš otvorit kesu kada je ovo. Pošto i nisam otvorio kada je ne znam. Vidi to raspao, oj vidi. I svi vidio šta je bilo na antenu. Pobjeda. Ajde da prestanemo snimat. Koliko? 26.8? Di si ti? 31 sam. 31 sam. Jebo sam se podvibio. Drugi sam. Koliko si pojena dobio? 32.000. Šta? 32.000. 32.000.